Hey guys, I'm CJestrada and welcome back to my channel. So today we are here at Ayala Center, Cebu. And today is January 19, 2020 and today is Sinulog Day. Yeah, pits in your mga ka-share peace and lovers. Ako na yun nag-carry yung share peace and lovers. So I'm still here waiting for my friends because we will be watching the Grand Parade today. So I hope that we'll be witnessing another amazing Sinulog. And let's see what's new this year because we have a new mayor obviously from last year. And I've heard that the street parties are now allowed, but there's still alcohol ban. So let's see. And yes, I'll be wearing my headdress courtesy of Island Souvenirs, Cuts and Style. So pasensya na lang, wala ko energy karon kay I haven't had my coffee and breakfast yet. Let's go. Don't forget to hit like and subscribe and watch this video until the end because you know. So ikalap na ko shout out. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Peace senyor. Ako kalang isuot akong headdress diri nga murag kuan ibong adar na. Nana ang early bird sa si Kevin the Arca. Asa naman sila Angelic Roxanne Ferrer. While waiting for them, kaon na sa kumpanya pamahaw, pani brunch, and I'm thinking of having a cheat day today. So let's go eat some food and drink some coffee. So na man. Dito murag Sinulog, murag ang ati-ati yan. Kapisi ba? Finally, magkape na ta kay pampa-energy ba kay duka na manggod. Time check 11:48 and finally mangawas namin sa streets. Kaya nangabot na mo mga latecomers. Latecomers sila Opilia ug si Katrina. Ang duha ka babae. Let's go to the streets everybody. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Balik, di mi kasud. Balik ato mi sa atbang kay di mi kasulod ngadto. So hopefully ato sa Picas kay medyo luwag-luwag. Salamin sa amin. Ay nako, eto ang itsura ng kakainin natin. Ayan. Baka yung iba. Wake up ninyo. Okay pa? Masaya na akong bay, okay na ko. Kuhan ka ng kuhan sana. Kuhan kayo. Kanya, ako pa dyan magkitag sayaw karon adlaw. Ikaw na lang sayaw, Katrina. Ha? Ikaw na lang sayaw, kaya wala ko bitag sayaw karon. At kung hanggang dito lang talaga tayo. Ay, lako. Isaon? Ano ba yun? Padong na budot. Papagising na ko. Ang kanta ba? Ang walang Oh my God. Kalami. Name. Pwede? Lami lagi. Nakoy baso ako ah. Pamalit mo eh. May bala na ako. Brito sa display mo trigya dyan. Salamat! Say hi to the vlog. Refill lang. Manawin kayo, wala. Maulot na natin. Okay na, may nag-on back up. Salamat eh. Thank you. Thank you. Baligyan ito eh. Baligyan ito eh. Tiyang ka ng isa ka bukod. Naya silang gawin. Ayan, dito Ang ba? kana. Go na mo?
Kaya ako, murag na katuwang maguling exclusive na fine dining. Kanya ako. Currently here at Ramos and dirimi man ni Udto karong adlaw. Gamay ra ron. Burp. Nya. Then mabalik na mingat ko sa na nga to parade. Sa parade niya, hopefully makasalod na may makita na may sayaw. Kung dili gali, kami na lang yung sayaw para sa inyo ha. Par lang, tikoy. Let's go! Ayaw, na design. Ayaw, like kayo. Tawa ko! Grabe kayo! Ay, ang sartan mo ipagawas. Atakas kasi gasing di egglad. Sinulog, di tripon. Bati mag-design, balance. Muta ko na lang ko doon. Muta ko na noon kay Ay, wala pa ako may damage. balance na. Ay, sagot sin. Ayaw ba? Bakit Oh, Okay na. okay na. Dagahan kayo sa mata? Oo. Ito yung dagahan no. Eh, so mo di na bata. Gor Tito. Unsa mga dala Tito? Ni mo na kag tagakuha na Tito. Kilo na kamera ka minion. Puyo na to ay mga cool kid man mo. Oh, wait lang ko. Here we go again. Vlogger daw. Sana all. Kita man puta. Hi vlog. Pit senyor. Balakay, mo'y atong dungog. Sayaw na gipari sa pag-iog sa sulok. Pagkachiko, padampit, anang sa Santo Niño. Ihalag na kinabuya ron, malipay ang Ginoo. Sinulog, siya gitong kusog. So how was meeting with your co-celeb? Char! Well, actually, Q1! K1. Hi. Here comes the danger zone. Initiate retreat. Apil lang, mata ka para inon bata ta ba? Turn left. Turn left. No. Tagyo tadi. Señor. Luluwi ako doon ni Gud. Ano ba ni? Anong nangyari? Liver sa milk tea daw. We're off to SM for the fireworks. Go! Five! Whoa!
bye. Bye-bye. Bye. See you next Sinulog. Kadugay. Riri. Bye. Bye. Bye-bye. Grabe ka-traffic by SM to Ayala. Almost an hour. We're here at Ayala again as usual for fireworks. Look at their fireworks. It's amazing here. Ay, ginuka ko. Ayan. Ayan. Go. Let's go home. Let's go home. Peace in you, everybody. So hopefully you enjoyed this video. The shout out for today is. Alright, that's it for today, and I hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe, and see you in the next video. Share, peace, and love.